Почитувани, добредојдовте во мојот пат до успехот. Поздрав од Словенија, во моментот се наоѓаме некаде на средина помеѓу Љубљана и Крајинска гора, практично под Алпите. Ви носам една интересна приказна на Франци Језершек. Тој заедно со неговата сопруга во 1975 година, откако се преселуваат, решаваат да започнат свој бизнис. Во 1981 година го стартуваат бизнисот со кетеринг, кој што денеска практично е незаменлив кога е во прашање компанијата Језершек. Франци Језершек, од наставник во кулинарско училиште до бизнисмен кој што денес има приходи од околу 15 милиони евра. Ова е тој двор Језершек, кој што почнува да се гради во 2007 година, односно да се реставрира. Зачувани се многу детали, затоа што овој двор или оваа куќа датира повеќе од 2 века. Што точно се случува, одиме и се наоѓаме со Франци Језершек, за кој пат морам да кажем една приказна. Дека тој е еден од коварите на маршалот Тито, на Јосип Броз Тито. Тој бил на галеб кој што беше стациониран во Шри-Ланка, каде што Тито пречека преку 80 лидери или шефови на држави и на влади на невразаните. Еден од главните готвачи е токму Франци Језершек. Како од кувар на Тито, како од бизнис кој што со својата сопруга го започнуваат во гаража, во својот дом, стигнуваат до ова што го имаат денес, кое што Франци го дели на своите 4 синови денес и кои што сите заедно работат. Одиме и се наоѓаме да ја слушнеме приказната на Франци Језершек, угостител, голем бизнисмен, почитуван овде во Љубљана. Јас сум Мишко Иванов, гледате Патот до успехот, а ние одиме во дворот Језершек. Двор Језершек. Језершек, мислам да сум погодил, така? Језершек, да. Добар ден, моје почитување. Како сте ми? Добро. Ова го најавив, реков, може да зборувам македонски, се разбираме. 2007, ако не се лажем, од фарма го претварате во хотел. Да, така му доаѓа? Ја тако. Човек кој што е во бизнисот многу одамна, Да. но почнувате од гаража. Да, 81. 81. гаража, онда полако горе направили смо куќу кулинарike. И након, не знам, 5 година, 10 година, још овај двор Језершек. Двор Језершек. Да. Има многу символика, ќе прошетаме внатре, затоа што Да. има многу работи кои што треба да ги видиме, но малку да откриеме и вашата биографија, вашата историја е поприлично интересна, така што каде одиме? Сега сме двор Језершек. Така ова било фарма на времето? Тој е двор Језершек. Била е то домаќинство, а сад е тоа мали хотел, гостиона, sa druge strane prostorija za događaje, za vjenčanje, za облетнице, све могуче. Фирма за кетеринг, хостинг, угостителство, кетеринг отварате кога никој не знае што е кетеринг? Па кетеринг, ми смо почели кетеринг пре 40 година. Nije bilo u Sloveniji ni jednog keteringara. Mi smo onda počeli prvo sa malim događajima, onda smo imali i velike fešte sindikalne za Iskru, za ne znam koga, za Mercator. I nakon toga smo osnovali kuću kulinarike i ta kuća kulinarike je sad baza odakle sve pripremamo za catering, pa i za naše restorane koje imamo 5 u Ljubljani i okolini. A ta je во Ljubljana kuќата на... To je Sora Prvi Medvodah. Аха. To je 15 km van Ljubljane. Можеме малку да прошетаме, така? Свакако. Не е проблем. Изволите. И да си направиме еден муавет. Овој дел што е овој дел сега? To je Првиот дел, добра храна, добро вино, dobri ljudi, dobra kombinacija. Добра комбинација, поволна комбинација. Je. Браво. Добро, ова е таа стара куќа за која што говоревте? Da, to je 250 godina staro domaćinstvo. Tamo je kuća, tu je hlev, znači štala, a ostali su objekti
направлени на ново, мада су били прije такви. Аха. Ова вама? Тој е била некад дрварница, сад е тоа Академија Језершек. Академија. Академија, да, тамо су радионице, имамо семинаре за кухаре, конобаре, стручњаке и нестручњаке. Че имате овде двор Језершек, имате хотел на Блед, Да. имате куќа на кулинарство каде што се правите, Да, така? онда у Лјубљани ресторан горе на граду, имамо на Бледу на граду, имамо еден ресторан у Австрија. Австрија? Да, ми смо прошле године у месецу мају горе узели у најем еден веома величастан град, тврđavo, из 12. столјеча. Пау, браво. Да. И око тог града има и виноград, 45 хектари. И тамо има простора за ресторан, има за догаѓаје, има за венчање, за све могуче. Па сте го расшириле бизнисот? Па jesmo. Расширили смо и ресторане и у последне време ширимо и кетеринг и у Австрiju, и у Швајцарску, Италiju, Хрватску, тако да радимо у целом региону. Смеам да прашам, колку чинат сите тие инвестиции? Па инвестиција, то е велика инвестиција, мада су ти ресторани на Бледу, у Лјубљани и ово у Австрија, то е у најему. Аха, добро, но пак е инвестиција. Али иначе имамо годишње тамо негде 15 милиона евра прихода и нормално пуно се инвестира. Практично се реинвестирате Да, што е добив. Ова е многу интересен момент затоа што вие се обидувате да го зачувате оно како што било. Така ние ќе им покажеме на гледачите, можеме малку да и да се раздвижиме вака. Не е толку ладно. Иако сме под Алпите. Па да, знате, сад е неугодно време, магла, на облака, али лети кад буде то сунчано, имамо и ту приеме, буде рецимо цело венчање ту, почне и тај службени дел и након тога угостителски дел. Овој дел ме интересира. За овој рековте дека Тоа било е штала, некадашна штала. И што сте урадили сад? Сад смо направили доле една сала за рецимо 80 гостију. Или буде горе сала со столовима, доле буде забава, тако да увек правиме нека комбинација. Да отидеме до, како да кажем, таа дневна соба, што било тамо? Таму е интересна затоа што... У куќу, најстарији дио тог имања, тој е из 1768 године. Тоа е било велико имање, мада е после Другог светског рата то некако пропало и сад е шта е. Ево, изволите. Опа, благодарам. Srce zaljubilo je, hotelo je imeti to dekle. Že dolga leta sedaj za nama so, vem, da bilo ti večkrat je hudo, le sreča. 360 степени. Тој е заклучен круг. Ту имамо говедину, онда има шпајза, моја шпајза, што значи суха местнати производи, онда имамо путицу, шморн и вино из вина Копр. Тој е некако пет згодба. Ту су ево и слике. Ово се слике. Ајде идеме прво до ова за кој што реков 1876-та. Да. А практично и пишува на
Ова е To улицава? je bio kasnije ugrađen taj portal. Аха. Glavni ulaz u kuću tamo. bio sa druge strane, da. A taj dio je, А, па зачувано е ова, цело ово е зачувано. jesu. Што е ова? Зарем ово го чувате? To je kolica za djecu. Од која година е ова? Ma, ja mislim iz jedno 150 godina unazad. Ipak su tu bili bogati ljudi. Словенци живееле овде или? Slovenci, da, tu domaćini. Oni su bili farmaceuti, lekarnari, ali tu je bilo kmetija, tako da su tu živeli, onda su imali i u Ljubljani i na Vrhniki svoje lekarne. Tu je bio neki vinski podrum, prodavali su vino, uglavnom bili su jako bogati. Дали ги чувате и скиите од тоа време? A skije, to isto. Од тоа време? Pa da, to je, sve je to bilo nađeno kad smo kupili tu kuću i te stvari, to je sve bilo to. А овде што имало овде? Во ова соба? To je, danas bi tom rekli dnevna soba, ali u stvari je to u Sloveniji temu rečemo hiša, znači kuća. Tu se događalo ono najbitnije. Za praznike se tu jelo, tu su se sklepali poslovi, tu je imao gazda recimo novac i rakiju. Браво. Interesantno, gore je ko neki zračnik, otvorilo se i van je izlazio slab vazduh, međutim unutra nije niko mogao doći. Tako da je tilo bilo varno. Na oknima su bile gautri, te železne mreže. Тие така беа, кога ги земавте? Gore je taj drveni. А ова е како е било, To je така? originalno sve kako je Ниште bilo. ништо реставрирали овде, Ne, така? ništa. Iznad toga je bilo pjesak prije zbog izolacije. Ali mi smo to onda skinuli i gore napravili izolaciju pravo. Tako da je gore sad spavača soba. Bila je to za gazdu i gazdaricu. А сад да не е некој председнички апартмент? Pa da. Да, така се оди, браво. Je. Браво. Видете, сум видел печки, ама ваква печка нема видено до сега. Peč, Сум видел вакви печки. to je seljačka peč za peku kruha i za grijanje. To je ovako, jedan komad grija 1 kubni metar zraka, vazduha. Ова, Da, u prostoriji. To je bio izračun, ovakav. како ви дојде на идеја да влезете во ваков, јас ќе кажем ризик затоа што го правите ова во време на светска економска криза. Така овој двор... Pa da, u stvari mi smo počeli to raditi dok nije bilo ekonomske krize. Ja sam znao da ovo posredstvo neće samo sebe živjeti nekoliko godina i mi smo tada radili u hiši kulinariki catering, jako dobro. Ali kad smo to izradili, odmah udarila ona ekonomska kriza 2008. Tako da smo imali jakih problema da smo vratili one kredite, ali eto, sad je dobro, sad da radimo i ovdje radimo dobro, tako da. Генерално гости се словенци или? Da, uglavnom su Slovenci, tu su taj poslovni svijet, da tako kažem. Tu pored je velika industrijska zona, blizu je aerodrom, pa na kraju krajeva blizu je Kran i Ljubljana i sve. I tako da imamo neku svoju klijentelu koji dolaze i mi smo sa njima zadovoljni, oni očito i sa nama. На вратава, на гостионата видов Мишелин. Da. Тоа што значи дека сте To дел? nije to zvezdica Michelin, nego je tanir Michelin. Znači stup niže,
Mi smo sa tim zadovoljni, jer ako bi imali zvijezdicu, to bi značilo da bi imali neku novu klijentelu. A mi bi htjeli, mi bi htjeli ovo očuvat jer nam je dobro i njima je dobro, tako da smo time zadovoljni. Ovo je sve bilo nivno, tako? To Ovako je, izgledalo. mi to zovemo Hočevaljeva soba. Znači, Hočevalji to su bili familija koja je živjela ovdje. I to je kao uspomena na njih. Ovo se smatra za bogata familija? Pa da, to je ta bogata familija. Evo, gazda, gazdeljica, kćerka. A inače sad se koristi i ovo, tako Pa za da, gosti, za neki mali Za sastanak. mali sastanak. Da. I mala usluga tako. Ovo ovako je bilo? Da, Ovako su bili terase? bilo, da. Tu je bila jedna prostorija, skladište za žito i tako tamo za seno i te stvari. Tu imamo, recimo, kad bude vjenčanje, tamo je i taj oficijelni dio vjenčanja i onda, ako je lijepo vrijeme, bude za gostiju. Tamo pozadi se vidi škofja loka, kran. Žao je sve sad u oblacima. Gospodine Franci, da vas pitam nešto. Da. Би одбрале ваков стил или би одбрале Дубај стил со облакодери? Pa, znaš šta, nešto je nostalgija. Ja sam ipak izlazim iz sela. Ja sam iz seljačke familije i to mi nekako odgovara. To je ono, i sad se i to vraća. А то сам хотел речи. Да. Ова е интересантно сад и за to je, млади to je генерации. ponovo interesantno ili to je uvijek interesantno. И на децата и го вметнавте тој и на ваши синови сте Da, svakako. Normalno, oni žive u drugom svijetu, vidjet ćete ih večeras, ali oni poštuju to, tako da stvarno sam zadovoljan. Они како су поделени они? Jedan radi... Jedan je general, najmlađi. Onda jedan je odgovoran za saradnju sa kupcima. Znači, on je poslovni direktor. Jedan najstariji je tehnički direktor. On brine za sve objekte i Luka, kojeg ste već vidjeli, on je za kulinariku odgovoran. On je za kulinarstvo. Da. A šta radi Franci sad? No, ništa, ja sam u penziji, ja imam puno stvari koje treba da radim. U firmi samo jedan mali segmentić još radim. Me ništa ne boli glava za ništa. Ja sam to podijelio. Da, ne. Ja sam riješio i vlasništvo i vođenje. Tako da ništa me to ne brine. Mada sa momcima razgovaramo i još sam uvijek znam šta se događa. Dobro, pitaju vas za neki savjet? Traže neki savjet ili ne? Sad moram ja njih pitat za savjet. A kako radite ona kombinacija na moderno i na... Ne, je veoma lijepo. Stvarno, zaista. Mi se družimo kao familija, jako smo povezani, tako da nam je lijepo. Moram reći, svi smo zadovoljni, unuci dolazi, ima ih 9. Tamo, ja sam kod mene gore gdje stanujemo sad sa ženom, sam kupio jedan objekat u kojem sam napravio do podrum, u kojem pripremam salame i te stvari, a gore smo napravili jednu prostoriju gdje se družimo kao familija. I imamo veliku kuhinju, profesionalnu, veliki stol za kojeg možemo svi sjest, razgovarati i tamo se sve događa. Dobro. Сега каде одиме? Da. Gdje idemo sad? Idemo još tu vidjeti.
А ту е таа академија, ту Да. се држат и... Да. Да Ја. доđemo ovako sad, kao dobar dan, nema mesta, tako? Teško, Teško, teško. a? Tamo u gostioni možda, kad bude, ali mi imamo sad i rezervacijski sistem. Aha. Vi možete preko neta rezervisati mizu od do kada, Aha. šta. Tako da sve to. Momci su puno uložili u tu digitalizaciju. Da, Pola to je najbitno. miliona eura su samo u zadnje 2 godine uložili u digitalizaciju programa, tako da sve stvarno ide preko kompjutera i sve se zna unaprijed. Svaki može ulaziti unutra, vidjeti šta ima danas tu, šta ima u Austriji, šta ima u Ljubljani, šta ima u cateringu, šta je naručeno. Isto tako preko tog sistema ide narudžba za namirnice, za pića, za sve da u skladištu koje je u hiši kulinarike, onda oni to skupe i svaki dan sa kombijem ide komision, mi kažemo, na dvor, u Ljubljanu, u pivnicu, na Bled, u Austriju, tako da. Колку вработени имате вкупно? Ljudi, Zaposleni? cirka 200 je redovno zaposlenih, onda ima još, da kažem, 200 studenata, đaka, honoraraca, onih SP-a koji radi za nas, tako da. Dobro. Sad idemo u vinar... Da, u vinski klet, da. Tamo možemo malo i... Mogli bi nešto i za popit. U tom dijelu štale su bili konji. Konji? Da. Tu je bio gang, znači, kako kažete gang, terasa. Aha. Da, i to smo opet upotrebili. Da, pa vidi se. Ova je bila ograda na toj terasi i sad smo je na 4 mjesta tu naučili. Saj trava je ljubizen tam doma. Ovo je vinarija? A, Da. vinska klet. To je vinska klet. Da nisi ljubila me, ne reci nikad, da vse so le sanje. Vino je vaše ili? Ne. Vino kupujemo, u stvari imamo vina iz cijele Slovenije. Nešto ima i tuđih vina. Vani vam nisam rekao, imamo potomku, kako se kaže, od one najstarije trte na svijetu koja raste u Mariboru. Imamo potomku vani posađeno i svake godine odaberemo kuma koji bude kad se sječe Da, ona... za rez. Za rez, Za krojuvanje. Da, tako. I ima sve mogućih. Prvi je bio Kek, ovaj naš selektor koji više nije selektor. Kek. Bio i Milan Kučan, bili su profesori, svi mogući. Tako da, evo, ne znam da ćemo vidjeti. Evo. Na zdravlje. Živjeli. Živjeli.
Ајде сега да ве вратам малку назад во времето. Франци Езершек, роден сте во... Tu u Poljanski dolini, Dobro. to je od Ljubljane 40 km Aha. van, u jednom Ве selu. прашам затоа што видите потекнувам од селјачко семејство кога ве прашам. Ne, Što- znači, što- rođen sam Hotavlje. Vi možda ste čuli za Marmor Hotavlje. Dobro. Oni rade kamen. Аха. Kamen i stvarno rade opet po Dobro. cijelom svijetu. Tamo ima ta kamenolom i od tamo sam ja. Inače smo seljaci bili i još smo. Па добро, ние тоа Ма не, срамота. не, ништа, добро е. Шта су радили ваши? Полипривреда? Da, poljoprivreda. Da. И ви? Ja sam išao u ugostiteljsku školu. Аха. 14-godišnji momak otišao od kuće sa biciklom, našao mjesto za učenje Аха. i onda sam se u Kranju izučio za kuhara, napravio hotelsku školu, onda sam bio i u Portoložu i u Mariboru sam radio vekš, znači višu ekonomsku komercijalnu školu, pa onda išao u vojsku, u Bileću. Nakon toga sam bio nastavnik kuharstva. Napravio sam i stručni ispit za nastavnika i tako da sam na kraju bio u ugostiteljskom školskom centru u Ljubljani direktor ugostiteljstva. Imali smo 4 školske radionice i gdje su se učili đaki, kuhari, konobari i onda sam nekako bio onaj pjevač koji prerano počne da pjeva. Jeste me razumjeli? Jesam. Da. I nekako nismo se našli i ja sam preko noći odlučio sam da postanem samostalni ugostitelj. Ова колку година? Кад сте To je решили? bilo 80. godine. Па још е било Југославија, така? Da, Jugoslavija svakako. И ви идете самостално. Da, i Vi ste tamo, se plaćali? interesantno, tada smo samostalni poduzetnički smjeli imati najviše 5 zaposlenih. Ja sam počeo sa 2, žena i još jedna djevojka i počeli smo u garaži i nakon toga smo ovako malo rasli i sad smo tu Во гаража. u garaži. Znate što je garaža? Знам што е гаража. Pa da, A garaža, ja sam napravio kuću, 75. godine sam se oženio, išao u kuću koja još nije bila gotova, ali je bila kuća. I onda smo napravili garažu, nekako novu. I kad sam riješio da idem na svoje, smo u toj garaži napravili kuhinju, Аха. gdje smo svaki dan pripremali 500 do 600 obroka za fabrike, za radnike u fabrikama, menza. Аха. I mi smo svako jutro u 5 počeli, do 9 nekako smo skuhali, stavili u te transportere, u kola i odpeljao sam to u Medvode u Ljubljanu, u fabrike gdje su sami dijelili. I onda se nekako pokazala potreba da pripremimo, ne znam, za 50 ljudi gulaš. Гулаш. Da, recimo, bila je tamo neka fabrika, nešto su proslavljali, treba marendo. I mi smo skuhali gulaš. Sljedeći put kobasice. I nakon toga treba su rekli, pa sad imamo rođendan, pa bi ti nešto pripremio. I mi smo pripremili odreske, možda i nešto toplo i tako. I tako je počelo. Na neki način se rodio catering. I već 83. znači 81. smo počeli, 83. je došao kod mene direktor Iskre
i kaže koliko imaš ti kapaciteta. Kažem, ma više nego što ih ti trebaš. Ma ne, kaže, stvarno, kaži ti meni da li možete skuhati 15.000 golaža. 15.000? Da. Ja sam rekao, ako se organiziramo, možemo. Kaže, onda dođemo poslijepodne kod tebe da se dogovorimo. I oni stvarno dolaze. Ja uzem onaj mali kompjuterčić, računam koliko treba mesa, koliko treba luka, paprike, belog luka, svega. I jebi ga, kad sam rekao A, trebam reći ti B i Ž. I uzeo najem u studentskom centru u Ljubljanu kuhinju za jedan dan. Tamo je bilo toliko kapaciteta i skuhali smo 15.000 golaža. I podijelili radnicima koji su dolazili sa vlakovima, sa autobusima, sa kolima, tamo na jednoj prostoriji blizu mene. I to se čulo. Odjednom toliko. Svaki je dobio ili liter vina, ili 2 flaše piva i liter soka. Šta tomu svakome pripalo. Ja sam naručio 2 šlepera vina. I svaki tamo smo na stabla drveta postavili, obesili one za skidanje čepova. I on dođe, da meni blok, dobije liter vina i dobije gulaš i ide. Onaj šalicu za gulaš bila je toliko kvalitetna da su ljudi mogu poneti sa sobom. Tamo smo napravili samo vodu da su to oprali, vrečke i oni su to odneli kući. I liter vina i gotovo. I tu je bio tak veliki posao. I posle još 2 godine kasnije bilo još za 16.000. Opet gulaš, to je bilo 4. juli, dan Iskre. I onda smo nekim slučajevima došli u Cankarjev dom. Tamo je onda išlo ovako. Bili smo jedini. Vi ste bili prvi, praktično. Prvi. I dugo jedini. И се уште сте го држите оној примат кога е кетерингот во прашање. Колку правите годишно? 2500 догаđaja. Колку? 2500 događaja godišnje. Znači, normalno svaki dan za 10 komada. Budu i mali, oni za, 15, za 50, za 100, za 500 i za, 1000 i više tisuća ljudi. Odite i na Olimpijada, така? Idemo sad ove godine. Mi smo već radili na olimpijskih igrama 92. u Albertvilleu. Onda smo bili u Koreji. Prve 2 godine smo bili u Parizu. A sad, ove godine, tamo smo imali slovenačku kuću. Znači, za naš protokol, za naše takmičenje i tako dalje. Ali smo sad dobili 4 pozorišta u Cortini, d'Ampezzo, u Italiji. I tamo radimo za muški, alpsko skijanje žensko. Slovenečko? Da, za karling i za biatlon. Tako da je to posao veliki. Што значи то велики посao? Pa to znači, znate šta... Vi se selite tamo? Ma ne, da se selimo, dobro, selimo. Normalno imamo tamo veliki magazin, imamo kuhinji na sve ta 4 pozorišta. Idu tamo naši ljudi, njih 100 idu tamo. 100? Pa da. Mi smo se dogovorili sad sa ugostiteljskim školama. Oni su program izobražavanja priredili tako da imaju onih 15-20 dana samo
tu nastavu stručnu. I idu tamo i tamo to rade. Momci moji i naši saradniki su usposobljeni tako da mogu to tamo sa studentima napraviti i to je to. Еден детал кој што е значаен, например, кога ќе отворите на интернет и кога ќе пишете Франци, прво што излегува вашата слика со Тито. Jesu. Вие бевте со Тито... To je bilo još prije nego što sam počeo kao privatnik. Тоа е 74-та, така? Pa da. Ваша супруга е тада е била ваша девојка, ако се da. To smo, Tito je bio na nekom pregledu u Ljubljani u kliničkom centru. Došli su na Belvi gdje sam ja radio ko nastavnik kuharstva i bili su jako zadovoljni i tako je onda se formirala ekipa kuhara koji smo radili najprvo na Brdu kod Kranja. Aha. Kasnije i na Briljonima, pa u Beogradu. I čak sam bio sa Titom na 5. konferenciji nesvrstanih zemalja u Šrilanki, u Kolombu. Tamo smo bili na brodu, školskom brodu Galeb. Galeb? Galeb je išao tamo, mi Dobro. smo kasnije leteli s avionima. I tamo smo bili, mislim da 15 dana. Кој бија таму? Арафат, Фидел Кастро, Svi, Fidel Ганди, Castro, не знам. bila Indira Gandhi, Bandaranaik, Makarios, ma ni da ni. Svi crni, crveni, žuti, bijeli, svi su bili Колку tamo. кувари бевте таму? Tamo je bilo na glavnom prijemu na tom Galebu, Аха. odjednom gore na gornoj palubi 76 šefova država ili vlada. To je bio gornja paluba. Onda Dolna? paluba nižlje, tamo su bili broj 2 smo mi rekli. Aha. To su bili naši oni, nije važno. I onda još vani na obali, tako da je bilo svega ukupno prijem za 800 ljudi. 800 ljudi. Da. Normalno na Galebu su bile 3 kuhinje. Aha. Ta prva, broj 1 za maršala i njegovu ekipu, onda za oficire, to je bila druga kuhinja i treća za vojsku. Вие во кој бевте? Vojske je bilo na Galebu 300 vojnika. А вие у која сте биле? У кој куќа? Normalno, zna se. У прва? Pa da, За маршала? Да. И шта е јел маршал? jedu, sve su jedli. Не, немам ориентација шта е у то време. Јас сум читал нешто кокос, Јованка е некој е понудило кокос, па она е одбила, па, da. па мандарине, знате, то су... To su priče, da. То су... Ne, ali istinita je to bilo. Аха. Dobila je Jovanka ko poklon orah od kokosov orah. Аха. I mi smo to pripremili, ovako lijepo u zdjelu, odozdo stavili smo led, onda kokos, otvorili onu rupicu, stavili unutra slamicu i njoj to ponudili posle ručka. I ona je rekla da neće. Ona je rekla možda neću sad, ali konobar je to vratio u kuhinju i kaže drugarica Jovanka rekla da neće. Dobro sam rekao, kad neću onda ćemo mi. I mi smo ono mlijeko popili. Pa ko je znao, do tada ja nisam nikad još pio kokosovo mlijeko. To smo popili i nakon, ne znam, sat ili dva, dođe konobar i kaže drugarica Jovanka bih sad kokosovo mlijeko. Sam rekao, neće, gotovo, bacili smo. To je tako, jedna mala pričica. Па добро, има доста приказни од Ама тоа. има, Колку има. дена бевте, колико сте дана били на бродот?
Na brodu, 15? ja, tak, cirka 15 dana. Cirка Da. 15 и нон-стоп сте били, она je bilo... Da, normalno. To je bila velika vlaga, velika temperatura. No, mi smo onda vraćali se s avionom. Brod je otišao tamo, mislim da više od mjesec dana ranije, da bi došao u Kolombo. I sa njima smo slali već namirnice i inventar, ne znam, ploče, takve i drugačije. Bilo je interesantno. А зашто вака срамежливо некако сите кои што имале некаква комуникација со Тито некако срамежливо ќе кажат по некоја анекдота? Ne, Како беше Тито? Каква беше Јованка? Беа Ma ne. захтевни или били се Tito захтевни? je bio veoma ljudski ovako. Šta je dobar, pio? dobar. Pivo, vino, rak? Ma je, sve moguće, dok mu nisu zabranili doktori. Dobro, ne. to, da. To je tako, i dama žene, ne. Ne, recimo sjećam se kad smo tu bili na brdu jednom gore na Račijem otoku, Račije ostrvo, tamo je bio piknik plac i sjećam se da smo pekli janca i on je došao, imao je Polaroid fotoaparat, to za ono vrijeme nije imao svako, imao je Tito i nas je fotografisao i tako da imam njegovu sliku sa njegovim potpisom. I normalno smo se razgovarali i on je dolazio u kuhinju i tako. A Jovanka je bila razdjeljica, ona je znala šta hoće i... Стрикно. Може то, печено, не печено. Nešto što još nikad nije bilo, je rekla. Više riba ili meso? Ma sve. Interesantno, mi smo imali tada puno tih gostiju muslimana. Aha. I onda je trebalo paziti šta se jede. I sjećam se da je jako puno puta bila čurka. Na takav i onakav način. I ribe, normalno. Kad smo bili recimo na Brionima, tamo su bile ribe. А уште ова, само и го заокружувам овој дел, со сопругата сте заедно на бродот, така? Со ваша данашна супруга, тадашна девојка. Da. Ne, moja, ne. Vaša supruga. Ne, ona nije bila, ona je, mi smo se to je bilo 76. Sa 75. smo se vjenčali. Onda je rodila najstarijeg sina Roka. Imao je 14 dana kad sam ja otišao u Kolombo. Tako da je ostala sama doma. A kako ste se upoznali sa suprugom? Zato što i ona je u to? U školi. U školi? Ja. To je opet priča. Aha. Не, знаете, затоа што и видим да и она, нели, она на слики. Не, она isto ugostiteljica, da. Zaista, ja sam bio već učitelj kuharstva, ona je bila učenica. Tako da je to, danas bi to bilo sumljivo. Pa dobro. Ona je Slovenka ili? Ja, Slovenka iz Logatca. Logatec, to je tu prema Postojni. Da. Dobro. Прославивте колку 50 години брак? Да. Прославили сте 50 година брак? Jesmo. Budite вечни. A bila je lijepa fešta je bilo. Tu ili? Ne, tamo u kući kulinarike smo imali. Mi smo počeli u crkvi sa misom, kao zahvalna misa. Tamo 200 gostiju je bilo. Bilo je jako lijepo i onda smo išli u kuću kulinarike i tamo smo napravili onako, bez muzike. Fešta. Da, fešta da ljudi mogu pričat, stvarat uspomene i tako. Создавате многу работи, многу направивте. Сега одиме во Цанкарев дом, така? Da. Da, danas ćemo ići... Tamo ćemo upoznati cela porodica. Familiju. Imamo danas tamo prijem za 1400 ljudi, gostiju njihovi. Oni dolaze, imaju prvo aperitiv,
onda idu na koncert. Koncert traje 80 minuta. U međuvremenu mi na te stolove koji su već pripremljeni stavljamo hranu i kad oni izlaze van, onda je to služimo i vino i pivo i sve. Catering Da, je kompletno sve i hrana i piće ili? sve. Sve, tako? Da. Aha. Sve i namještaj. Aha. Mi moramo napraviti tamo gdje nema ništa je treba napraviti ambijent. Samo hrana i piće u cateringu mi kažemo hrana i piće je ulaznica u catering. To jednostavno mora biti dobro. To mora biti prvorazredno. A onda treba napraviti događaj. A to znači treba ostvariti ambijent. Mi radimo sa hiša vizi, kuća vizi. Oni namještaj stave tamo. Nekad i, ne znam, ne samo stolove i stolice i sve moguće. Onda treba i svetlo, i muzika, i sve. To je sve catering. To vi se pravite? Da. To su naši podizvajalci. Dobro. Recimo, mi smo radili u Berlinu već par godina sada za firmu Goreni. U stvari sad je to Heseni, kineska firma. I tamo oni napravu sa svoje partnere iz cijele Europe događaj i mi vozimo sve tamo. Za koliko ljudi? Pa različito, ne znam, 800, 900. Aha, dobro. Ajde da vidimo šta će da bude u Cankarevdom. Tako. Еве сме во Санкаревдом. Da, Ова е многу или малку луѓе? pa je, А? je puno. Од 15.000 и како беше она... Da, to ono najveće, to nije baš puno. Да. Tu je 1400. Pa dobro, 1400. Pa je. Mislim, sad zavisi, znate, nekad je najveći broj gostiju, a drugi put je najzahtjevniji. Tako da nikad ne zna šta je teže i šta je važnije. Овакави е 2500 пати во годината. Da, Пута годишно, така? tačno, i Ова. manji, normalno. Sa i manji, da. Ovo je slatko. To je sad još sve poklopljeno sa folijom, to su slatkiši. Dobro, и ова се вади? Колку време ведат? Ne, par minuta prije nego izlaze iz dvorane, se to samo skida dole Да. i gotovo. Tako da to gledamo. Аха. Ovo je slano. Da, to je slano. To su već tijesto izrađeno, onda se to napuni. Ова тражи коминтент или ви му предложите? Mi šta? predložimo, s njim se Znači, onda to Аха. veže. Колко е најскапо мени? Ne znam. 150 eura u glavi. Па добро, ова е интересантен бизнес. Pa je. Je. Како е денес од I аспект? svaki dan je drugčije. Zašto? Da. Зашто е другчије сваки дан? Ne, neko me pita kako mi je uspjelo svu četvoricu sinova u taj posao unijeti. Аха. I oni kažu, pre recimo 30 godina, mi smo bili na nekom prijemu, tamo se sve događalo, to je tek sutra bilo na televiziji ili u novinama. Oni su već sve znali. Tu se nađu i
директори, глумци, Све. да, и државники, менаџери, државници, све, све, да. Нема да нема. Добро. Господине Франци, ви благодарам многу. Да. Што бевте дел од овој серијал Патот до успехот, јас ви посакувам многу успех Да. понатаму Фала. со работата. Фала.